Voina Christian Labu Edison som pakuana Pathian nenalan nahun mangtura ko ran ho local zong songte in zavain kan lalpa Isu Krista mingin chibai kabu kacheu hei hetiang hun hi tun ma khanin kan lo ti to thri nem ti sinot OM point kan chiang lutuk lova amaro chu kan hlaser Pathian thu Bible ang luk thova kan ngai hetiang anga hlan thei tura pe fel lo ni ta hi alhan na hun mu mal tak han siam hi tha in kan han thria a tiang chuanin program tiang hian kan han duang ta ania he hun ngai poimo a in hun hlutak te kalsana in ron tel hi kan lom em ani Pathian chibai bukin athu thiang lim mi ngai thlang u lalpa chu fakro u Pathian chu mun thiang lima chuan fak ula athil ti theina bo ruak zau taka khiana ma chu fakro u athil ti ro pui takte awangin ama chu fak ula aro pui na satzia ang zelin ama chu fakro u to torodri in ama chu fak ula per khuang le ting tangin ama chu fakro u khuang tele lamin ama chu fak ula ting trang chi sang le pheng longin ama chu fakro u dar ben thek rithu mi in ama chu fak ula dar ben thek rifiak mi in ama chu fakro u engkim tho thei to phot chuan lalpa chu fakro se lalpa chu fakro u Pathian he nai trong trai u lalpa kan Pathian du tak voini ni thiang lim tak mai ko san ho te ta nan ni poimo tak mai Christian Labu Edison som le pakuana hlan na hun mang thei tura ko san ho te minom puya min kai suaya wang hian kan lom ma in hena lom thu kan thrila che lalpa nangma fakna chang po shelovin idu da nang po om na chang shelovin namol takkan ni laya changin nangin min thei ngil lova tui pui ra la changin missionary te ron tir lutin nang ma chan chin tha lali Isu Krista chandam na chan chin tha ro pui tak manga chun en kan lo ni ve ta ka wang po hian na tharin ni hena lom thu kan thrila che mi zo ko ran ho te hian lalpa atir te tangin i ming fak le choi moi hi nuam kan tia chu tiang chuan kan zo sap te mangin nang ma fak la thatak tak te min pe a chu mai pia lama chuan mi zo i rom chuak nang ma mi tharau thiang limai pol ten i fak la tam tak kan ron phuat chuak zela vo in thleng mai hian lalpa chu tiang chuan i ko ran ho te mal min soma nang ma fak la sak tur tam tak thatak tak min la pek bel zela wang po hian ni hena lom thu kan soyani lalpa chu tiang anga ko ran ho ten nang ma biaka nang ma kan choi moi na tura hla kan hlasir bik te da khom na Christian Labu hetiang hianin voinia hianin hlan na hun kan lo mang thei don ta ani a khongai takin he hun kan man na hian tharau thiang limin min uapla kan thil ti apiang mang hian kan zinga i ro puina ron tar lang leng che kan lalpa Isu Krista mingin kan dile amen tuna chuan kan za Pathian kan fakho nan Christian Labu number som sari le pakhat na o ro pui ber hallelujah
kan fakat se Emmanuel choi moi na le lal na zong sung satuanin ita lo ni Christian labu number som sari le pakhat na pathian fakle choi moi na ni lo sang tuna chuan kan synod secretary Reverend B zo mangaya kan so manga anin thupuan turom te puangin atulangin in mel siat tir na te po han nei sela athange lo so mang hei voina hian a program kan mantura khatsu a san pai na program detail a kha hilai tangin soino na ngai lova azia ka khan kan neya kan king veka kha kan program mandan turani anga ten he huna hian abik taka hanin mel siat hanin din tir tur chul zual klem te chau hi hantar langila a thaina langa masabera chuan Christian labu en non joint committee Presbyterian ko than le BCM lamina kan din kha auma chuta a member ho zongte khongai takin
kan thut hmuna lo ding ila Christian labu en non joint committee atel zong te alo mo me then hi har san na dang awanga local thei lo te pon oma an ni hi abul tumtu tak tak an ni a phe na khan midang dang poimo tak tak te pon lo ma thul ani chuan nakina chanchin labu buat saidan chanchin kan langai thak tur lama khan a thulangin an la tar lang tura ngai ila tin he Christian labu abu thar lo pian na tura hian kan sinot nuai bi ka committee in role hi chi thum kan oma amal te point ti lo mai la a hlomin worship executive committee synod worship executive committee te tin presscom executive committee te tin SLNPB executive committee te chung hlom tian tak tak pathum chu he hlabu buat saina hian chu langin an in rol chho veka khata a committee member ho zong te kha kan huna khongai takini lo ding teang worship te ten presscom le SLNPB alom ome tin khang ba ka khan ke ni presbyterian lam hi chu thleng tua hanin ngai ila kan rongbol pui te he labu buat sai na le labu a kan tho pui anei tu ni na kan trom pui baptist lam a kan u nau te BCM lama pastor te le minister he hun mang tura local zong te khongai takin in ding te BCM lam ma thangin alom ome tin ko thran ai o BCM lam ma thanga local zong te upa te le ko thran ai o he hun mang tura local kanom hunai lo ding le lokang alom ome tin kan tarlan tak khan he hun mang tur hian mi sombik atlema zong kan nei te kha tuna khan BCM lama tangin kan hanin din tira a presbyterian lama tang hian ko than ai o he hun mang tura ko than ai o ronin khom zong te iding teang alom ome tin ko than ai o ni chi alo kan minister te pastor te in khom kan omem kan chuan ding ila presbyterian lama tangin kan minister te kan pastor te alom ome upa lam hi kan omem o ani le mission veng ko than lam te le tuna kan in din tir ni lo zai pol ni lo he hun mang tura ngai poi mo ronin khom zong te in ding teang alom ome ti khana hlom pui angin kanin din tira ngai ila tok mai tura ngai ila hei voina hian kan hlabu chungchanga hian ACC in rel dan anei te kan BCM lam u nau te poina kanin ngen a oma chu ACC khan BCM lam atang hian a chut man anga impact thei aniem ti min ron zo ta in thasung takin ACC chuan ngun takin an ngai tu a chut man a cost price anga impact chu kan buai pui na a lot le an lot te le heng thil sang helai ron thlen na turata na sen so dang betel zong te ne na ngai tu in 20% discount in kan sal na turatanga za som nia niamin lamai selatin ACC na rela chuan kanin pe mek to tin chu ba ka chuan labu hi a ko than pani te hian a ret inanga sal turin kanin be sei boka chu kanin siat tir to boka chu tiang chuan baptist lama le presbyterian lama kan book room mun sanga te sal chua ani don ani ti kha hela hian kan soilang ngal ni sela tin chu ba ka chuan labu hi tun truma hian he kanin khom a zo rual hian le ngal thei ani dona amai ro chu ala
งากเทตูเลงเงมกันอมชวนให้ลาบูอาเรตะขาโปรแกรมชีดนุงละมาคานตาลันเทียนีอะขตาคานไซสังสังอาคานอัดสูงเบอร์เทวเจละค่ะวันน่ะฮิจวนเลยเทอินาลอมริโดนะอดังหูขจูอโลละเทงลวะจูอาชาเดวงากตูรอังขจวนกันลังะอ่างไงริโดนะนี่ ordinary ที่อามันตรมหูเจละค่ะวันน่ะกันเลยเทตูรจูอันนี้ริโดนะตัวนักการอินโคมบานาเฮียนเฮลายอินโคมเตะเลอินโคมโลเตปอินเลยงาลดูตูรจวนเบียกินหน่วยเสียฟลอราเฮียนเลยงาลเทอันนี้โดนะนี่ตีขากันสวยหลังงาลนี่บกเสละเต็นชูบากาชวนให้วันน่ะเฮียนเฮหุนลุตักเฮนิชินะกันสวยตุยนัสสวยตัวอังคารหุนดังอาเฮียนเบียกินักกันลัดติงไงโลนีนกันเสียโอเอ็มชวนกุมเองมุสซัดกันปะเทียนเบียกนาตานักันละมันเลตูระบูอันนี้นางเฮียนเบียกินังเออัลลันนะหุนหินนี่เซลตีอินเฮหุนฮีเบียกินัมันตูรินรวมมันนะสุดยังชวนหุ่นกัลเจลาเฮียนตินเงกันเตียงติจุเสียตันนี่ลวะกันระบูฮีกุมเองมุสซัดจุกันริงเลโดนะจุมียากันทิลเซอร์กันอินโคมนากันมันรุปอยโมตักอันนี้นะเสร็จจุงอินไว้น่ะเฮียนอุรซูนตะกินเบียกินอัลลันตูเฮียนกันรัวมันนะอัตรงกำเทงปอยนลันตีเละตลางจับตีเตะริลรัวเฮ้ยเอามาสุดที่งั้นอีการะชวนกขันหัวชวนลันที่กันตีตูรนี่ตีอินไว้น่ะเฮียนตลางจับตีนิลวินลันนะหุ่นตีอินเฮหุ่นฮีบวชใส่อันนี้ตีอินเทียนนะเละตุยอินตูรเตะมาโมกันนมันอีชวนเบียกินนุ่งละมาเฮียนอินเทียนนั่นเละตุยอินตูเราอมาตีนฟลอร์ตีนาเฮียนสุดยังพกชวนเบียกินนุ่งลำอังเซลาเฮียนโฮลนุ่งลำอินเทียนนั่นแหละตุยอินตูเราอมานี่ตีกันอินเสียตีรบกตัวน่ะชวนระบุบวชใส่ดานจุงจางสวยตูริน Reverend Dr. Rosiam Lianato Chong Executive Secretary Mizoram Synod กันโซมังานีฮีระบุบวชใส่นักงะหุ่นป่วยหมอตักไม่หลวตูตัวน่ะอบิกตะกิน worship ละมาเฮียนExecutive Secretary อันนี้จูบากาจวนระบุเอ็นนนนะฮะพอเฮียนิน Chairman นะทอกชงงร์อันนี้ตัวน่ะอิโลโซมังวันน่ะคริสเตียนระบุที่ส่วนส่งประกวดนะบวชใส่อันนี้ดานสวยไทยตุระกระดิ่งฮิวันนี่ก็อินทิเลไหมคริสเตียนระบุฮีมิโซคริสเตียนเตมินพัวคอมตูปอยหมตักไหมอันนี้จูวางินเฮตียงอาบุทาร์กันหันในเลไทยตาฮีอารมณ์ตักเจ็ดอันนี้กันเสียตังอินมิโซเตหิใจน้ำเตียเรียดกันเนี่ยกันลุงไงเละกันลมพอยกันใจเจละใจหิมิโซคริสเตียนเตมินติมิโซคริสเตียนตูอันนี้ที่เตพอยสวยเทอเมกันระบุจันจินฮิทุยตักสวยตัวเราอมาสังกุมสังขจักเรียดสมกัวเละปริยตาคานคริสเตียนระบุมาสับเปอร์ชัวอันนี้ทิลมักเร่งตักจูขติลายคานมิโซคริสเตียนค่ะมีปฐุมเจ้าอันโลมานี่บัพติสมาจังค่ะอามารอจูจุติเมกลายจวนอินลาสมปริยตอมนะกปิจังค่ะขติลายคานั้นเราบวชใส่ตัวเฮียนกันคริสเตียนนะว่าเราอมเซลดันตูระโปตูโปอันเราหูโลกทุยเล่อันนี้โอเมอิจวนสังขัดจักวเลปฐุมะและสมเรียดประคัดอมนะอัดช่วงเล่จุกปิสังขัดลายชุดอันนี้อิจวนสังขัดจักวเลปริยัตอจังคานเพรสเบเตเรียนโกหันไมนิลวินบัพติสโกหันเตเนนาทกขวินคริสเตียนลบูฮีบวชใส่จันอโลนิตาก็หันนุนโลดังลำเซลเตเลละทาร์ชาโลชวกดังลำเซลเตฟังอินวอยเองมอซัดเอ็นนนอันนี้ตุนฮีอวอยสมปกวนะ
alo ni ta ani tuna kan hlabu alo chua dan le buat sai ani dan hi toite in kan soyanga kumsang ni le som pakua sinot in khom puya khan lunglei East Presbytery atangin Christian hlabuwa mizo hla kan tuipui zualte senglu ani theinan ennon ni ro se ti alo luta tin chuti rual chuan zorampon Presbytery atangin Christian hlabu ennon ni sela hemi rual hian a chunga hla te hi a phua tu te le a let ling tu te na an siam ang nge da le ni ro se ti alo lut boka chung rotna te chu sinota soiho ni in rotna ang chuan pom alo ni a ACC in lo bo zui ro se ti in a relani ta chuan sang hi som ni February ACC a khanin sinot in khom pui ina ACC in lo bo zui ro se ti ang khan soiho ni a ta chuan Christian hlabu hi atirte tangin Baptist Church of Mizoram ne na kan ti ho zelania chu wangin sinot thutluk na hi hil pa in Baptist ko han chu varon phot ni sela anni thu kan mu nuwa abo zui dan tur soila kan ti in relani ACC ro rel dan hi aza om hle maya ko han pani te tho ho na aza thiam hle ani ichuan BCM lampoin sinot thutluk na le sinotin aron na chu lo thirin April ni som panga sang hi le som ni a khan administrative committee in angai tu a Christian hlabu ennon sinotina arot na chu thati in amaro chu he thui thulian takania wangin assembly executive committee ini sinot lama chuan sinot executive committee kan tiang tlukhan yang chu a khen ni se ati a amaro chu khang kumsang hi cholai vel kha covid thipui len lai kha nia kan hriat angin in khuwa khirna tam taka oma kan chuak lei theilowa chuwang chuan thu bo zui zung na han tho zui zung po kha a har khop maya committee po tum ang huna khan thut lei thei kha ani lo thina ti chuan AEC chuanin sang ni som ni pakhata angai tu theita chawa January tha a amaro chu ni po in thati in tun ma a kan tho ho ang khan thok ho leila ti in rotna an pom na thu an ron thlenga yang chuan BCM lam ngai dan te a riat nuwa Synod Executive Committee chuanin hei hi Synod Worship Committee in lo bo zui sela tin a en non dan tur akal mang a terms of reference te po lo buat sai sela ACC aron thlen le se ti in arela ichuan Synod Worship Committee chuanin terms of reference tur te an siama chu ACC an thena voi khatna chuan an pom mai lowa chiang zokin ron ti le ro sen tia chiang zoka an siam le nuwa October sang ni som ni pakhata ACC chuanin terms of reference ayen dik dan tur ayen non dan tur kalmang worship committee ina asiam chu pomin atul angin worship committee in lo bo zui zel ro se ti in worship committee kuta ada ta a chuta he Christian labu en non na turata na akal mang tur terms of reference anti an siam chu hetiang hi ania pakhatna chuan mizo hla thunbel om chuan thunbel tin panhina chuan Christian hlabuwa hla omsa atul dana zira pai then tile apathumna chuan hlazaruk somnga aya tamlo da tumni se ti te apalina atul dana zira hlathu ennona siam that ti te tin apangana Christian hlabuwa hlathu puite en that ti ania aparukna athei anga hlaphua tu le let ling tu dik ti chian ti ni a tin pasarina en that ngai dang ti pathum asoya chu pakhatna chuan thu chiar in chon le tong trai na te en that ti ni a tina panhina
thulak na nar source en that ti le pathum na la om mek da thar tur le tur te fungatan athu him le la lun ani em ti en that ti te ani ya ti chuan worship committee chuan baptist ko han lam te ne na in beron zelin en that na chu han thok ta a hemi en thatur hian Christian labu en non tu joint committee din ani ya joint committee in hu khom na ma saber chu September ni khat sang ni le kum sang ni le som ni pathuma synod office nei ani ya Presbyterian ko han lama tangin som pali kan kala BCM lama tangin som pathum an kala tin chu committee lian takani ya a en non tak na tak khoi tur khanin joint committee khanin en non tu sub committee ti kha adin le a chu a han thok tak tu chu ani tila aswal om love hemi kan en non chung zong hian Christian labu en non tu joint committee lian zo ka kha voi ni athua eta hi chuan synod moderator te kha chairman thina tin a en non tu sub committee zo kero kha chu voi sari kan thuthung ani ti chuan Christian labu en non ani lai hian rotna thanem tak mai alo lu ta chung chu joint en non tu committee khan ngun taka lo zir chiang in thada belle hla pai chung changa te hla thu ti danglam chung chang le chul danga te ti khanan thok chho mola ti chuan abo zui tur chul sub committee in abo zui tur ti kha synod worship department lamin abo zui zela tiang chuan kan pe fel nuwa SLNPB synod literature and publication board lama worship department in an the luta an ne in the to pa ulukin an lo en vele a chutianga chut thei tura pe fel ani nuwa chuan a chut tak kha presscom department lamin an lo thok vele thung ani tuna kan hlabu thar tur hi azia rang tlem kan soyanga pakhatna chuan tuna kan hlabu man mek atang hian hla somni pai ania chuti rual chuan hla somsari da lu thar ani ta a ti chuan hazaruk somnga a om ta a Christian labu kan nei to a chuan hla om tamber tum ania tin hla pai then tur le da lu tura po hian rotna tam tak don ania tin la thu le aphua tu chungchanga te aphua tu chungchang te tin ko han pathian biak in khoma sakmi ani em ti te ngun taka thir ania tin chumai ba ka chuan apai then tur le abel tur po hi synod executive committee a kan thena nia tiang chuan synod executive committee pompui thapa apai le ada thena po hi ti ani tin ahla thuwa hianin aphua tu anga da let engemaw zat a oma tin siam rem te po engemaw zat a om boka chu nakina kan han thiranga heng hi thil har tak mai alo nia aphua tuina aphua dan tak te hi hriat dan ingang lo hi tam takalo oma chu wang chuan ngun takin thei to chu in a khoi hinge dikber hoi hinge thaber ti ngai tu in tuna kan daang hian da ani ta a tin a chang chuanin van tlangina adik nia kan lo hriat ang te po hi a phua tu phua dan tak te hi alo ni lowa asat masatu te sak dan tak te hi lo ni lowa en tirna pakhat han soita ila lal lian moe pacho hla pakhat hi kan da lu ta chuta chuan o nang mu hil tho la harro ti hian kan lo helar maya ma se ama cassette original kan zungai tha o nang mu hil tho la kal ro ti khan lo sa ma nge po khan a hlabu po khan kha tiang khan ama chuan lo zia ka chu tiang chuan in adik thei ang ber tura hetiang hian da ani ta ni tin la phua tu le alet tu emo
a siam tu kan han ti te po adik thei ang bera da tumania rot na kan don ang te po hei hi adik nge yem tia a chui chiang tu te in ruatin an chui chian na report te chu committee a thir hovin adik thei ang ber tura committee in a riat anga da ania tin hemi athuk asolfa po hi engmolaya siam rem a oma hei la then khachu kan sak tui dan ang nilo dewin asolfa te kha alo om ni te kha na riata pathian mangai na ro puizia hanti te po kha to na hi chuan vuak li in ronda thar ania tin la then khat hi la thuk khat thuk ni thuk thum theng te oma a thuk then khat kan sak ngai lem lu te kha chu pai then ania tin chu ti rual chuan la then khat mun danga mi mizoram po na kan han kala a thuk danga an lo sak thin ang amaro chu kan christian labua thuk khat chok om siang te kha a thuk handa belte oma entinan mal som tin reng nar local la hanti te po hi khovel hun danga alar danang chuanin mal som tin reng na local la tiang chia da khania khatiang tur khan athu te da belin athuk dang te po khan da ani boka tin solfa kan christian labua solfa pat kimlo ang chi te po kha a thei chen chena chuan a pat kimin da ani ta ni antirnan in hne na ka in pumpe ke ti hla te tu na kan man la hi chuan a thunon ti lo kha chuan mi pa khan sak ve tur kha kan nei lo ti chia kha kan chan kha nia a thunon chia kha mi pa kha an sa ve thina tu na chuan khang te po kha a pat kimin tin hladang ang chi te po kha tiang kha a oma tin hlakhi thak laklo deuh ang chi thla huai tu tan le han zir po har deuh ang chi te po kha a thei chen chena kha tiang ang a ki thak a transposition te po kha pai te po a omani tin nakina kan han chiara kan han huanga hla phua tu a siam tu a thuk siam tu a let tu te an pian kum le an thi kum kha an hing zona khan a in da zela te hi ti sual pal hlo po om the ni ya thei tong pa phim khur chuang kan han ti ve na an pian kum te man lai mi phei chu le khabu rang ranga po in anglo te lo om thina ti sual pal a om hlo ani chuan soila siam dik dan te po nakin zela chuan alo om inarin omani tin kan hlabu thara hian hla number zat alo omanga chumi hnuaya ming alo om chuan a phua tu ming anianga tin a phua tu zone chia a phek ding lam chunga khami phek tho a le lam chunga khanin a thuk siam tu ming kha da thinania tin hla then khata chuan a solfa pa da kim tu a harmonizer kan ti ang chia khan oma khang kha da tel bok ania tin a phek hnuai lam a hla thu hnuai lam ding lama khan mizo chonga let tu mo siam tu mo ming a oma chong danga changa sap chonga let tu then kha chu german origin an ya chu sap chong in an leta khatiang chia kha chuan a phek hnuai veilama khan a om ve thung don ani in terms of reference in asoyangin hla thu pui then rang te rem that ania chuta chuan thil chin chia le danglam deuh hlek tur chu tu na kan hlabu man la ya hian thalai hla ti hi thu pui then khata oma chang khat hla hi a om boka kha ti bo ania thalai hla huanga om zong kha an om na tur theu ti mai la van ram ngai hla ni chuan choi moi na lamani chuan tiang khan kha tiang khan an mani om na tura khan da ania chu tiang bokin chang khat hla kan ti ho po kha a hlom om lovin he ta nge ni pathian choi moi na ani chuan kha tiang lama ti khan kan da darta i ro puina zong huturin ti te po kha he ta malam deuh leka hian aron om to ni tin thi na le nakin hun ti thu pui ming kha thak ani boka van ram ngai hla ti in kan thak ani tin thu chiar in chon a om thina khang zinga khan tel lo pakhat tel thar a oma chu
tum kau nia chia in chona chiar tur kha da ani bokani tin abutop lama Christian labutop lama kan riat angin trong trai na chi sang sang a oma khang te khan en that ania tin bel te po oma nau pang trong trai na tur bik te po han bel ania tin helai hian trong trai na bi ka hian thil poimo tak pakhat chu trong trai top na Isua hingin kandila Isua Krista wangin amen kan hanti ang chi zong zong kha Isua hingin amo kan lal Isua hingin amo kandila che tin atop kha atop ta vek kha nakina kan lo bai ha to sa po kha Isua Krista wangin amen jing lam trong trai te po kha Isua Krista hingin kandila che tia bai ha thar le deu te po angai don ani tin mizo leng khom hla bi ka hian aki hi amalama khan alo om ngai chi alova tuna hian mizo leng khom hla po aki a standard ki ve tur kha da han ania kha tin khami riat han bik na tur atang khan lk ti alo om zeunga kha lk ti zona hlaki alo om chuan leng khom thu ki tur ti na ni chu tu na a feature thar lian tak pakhatani tin kan hlalak na har te kha en that ania kan sor sakha Christian labu kan man laya hian sor sengmo za ta oma chung chu engmo za thi chu chui lei thei to lo te hi a omani tin thil pan hi chu ta chuan ti danglam a oma pakhat na chuan Wells chun book kan ti thina kha kan han chui nia kha sang khat zariat som kwa pakhata kha labu tlukpui kha a well stronga a ming anda chu him now athanau ti ania tin chu sang khat zakwa som ni pakua khan an chu thalea tu ta chuan eminau athanau ti in anda chu wang chuan well chun book number kan da zong kha hemi sor samang to hian eminau athanau ti ve khan a om to anga alam to in eat ti ani to ang tin kha si tune book kan lo ti mai a po kha atak taka chuan a kha si mingin ka kot jiong rai ti alo nia chu wang chuan kha si tune book kan ti ktb ti kan da thina po kha ka kot jong nai ti in kkz ti angin asor sakha aron om to don ani khang te kha atlang puya afia tuna kan labu thar tur ruang am hi ania soito ang khan worship committee worship synod worship department in hen ha hi athok ngara hei chumi big thok tur chuanin sinotin kumni chunga tan sanga zakwa somni palia tanga somni inkar chung khan hun puma thok turin mi big kan ruaya pulal ro moya sinot music instructor rei tak lo tang to hi ani hi aboi pui tur bik liawin sinotin min roi saka ani hian rim takin athoka tin solfa chut te hi athiam bi ka lo ngaya sinot lamin oe mun dangami solfa thiama kha hemi kan buat sai chung zong hian worship department a min ron pe a kan lom hle ani tin heti atlang pui kan hanti zo khanin a hla zong a hi ami zo tong zia da na dikem ti le a solfa a not pakhat po lo dik lo chuan a boi thak do na tin a satur mi pali in a pat kim hian an sa chuak tapa chu tianga uluk taka ti tia buat sai chuania kan soitak ang khan kan hanti zawa slpb a kan pe a an nin ti fel ngai te an ti fel nuwa press com lama chutura pek anita a ti chuan hei a chutu hi kan Christian labu chu thin tu Kolkata a press lian tak swapna press a bok khan chut ania tuna hian kopinwai thum han chut masak ania hei hi alola thlen kim chia alova kan ni china puan thu puan kan ngai thak ang khan genuine leader big te phe hi chu la hal le theilo fore na changa a kom an cha te po ani ome tin hei tuna hian kan han le theina om don ta
hemi ve ka hi khuang pu Edison te kan tia achang le zai Paul Edison te kan tia asol fakara a hla thu om tur chi yakha khuang pu te tan le zai Paula la han zira asol fa le athu en kop thei tur chi Edison akha kan bu sai le hal char chara lazaruk somnga hian nimin khan lazari somko le paruk na thleng khatianga da fel to kha ania nakin loka chuan zai Paul Edison kan ti donge a khuang pu Edison khatiang chi apo kha aron chuale thei thuai po kan be se ani he la bu alo puitlin theina tura thanem ngai taka thok tu zong te chunga lom thu kan soya he la bu hi pathian biak na man ro tangkai tak ani kan be se ni kalome tuna chuan pathian fakna hla saturin Aizawl area Baptist Square te somang Aizawl area Baptist Square te pathian fakna larupui tak mai
in ron sak thei wangin kan lo me tuna chuan Mizoram Synod Moderator Reverend John Raldo Sanga kan somanga kan Christian Labuthar Pathian nena hlan na hun mangturin tuna kan moderator lo somangu Voina Christian Labu chut som pakuana lan nain khom rin khom zong zong te Mizoram Synod tayo in kalau lom chewa chi bai kabu ka chiu ituna hian he Labu lan na hun kan mana hian Pathian thu ka chiaranga chumizo chuan ahlan na huna hian kan zawaya ding turin kanin beise kanin somanga ti chuan ahlan na le tong trai na kan mang zui don nani Pathian thu thiang lim elo ngai thang u sam som kuale parukna o lalpa choi moin la thar sa ula leilung lua zong teu lalpa choi moin zair u lalpa choi moya la saina ming fakula ni tin na chandam na thu chu khriatir u nam tin zinga aru pui zia rilula mitin reng te zinga thilmak ti te chu rilru u lalpa chu ro puya nasataka faktur anisia Pathian zong aya tri tur ani Pathian ina thu malmin som sakro se le hemi Labu hlan na kan ei chung hian khong ai takin kan zain lo ding he Christian Labu chut som pakuana hi amang tu apiang ten Pathian o an khriata Pathian ro pui puan chuana niturin pale fa pale tharau thiang lim kan Pathian nena kan hla ne Pathian in ro pui nan mangin mal min som sakro se i trong trai u olalpa kan Pathian ingkim kan rua the nangin imureng trin voina e Christian Labu la zaruk somnga omna chut som le pakuana nangma nena lan thea pe fela alo omta hi ina thoro pui tak i khoi na kan chanani ti kan khria a kan lo malom thu kan khila che olalpa kan Pathian i chandam na ro pui tak min chan tira nangma chandam na chan chin tra hi thu le hlain kan khila kan puang chuak thin kum za chuang zet liam ta khan kan ring tumasa te nangma mi mitlem te ten nangma fakle choi moi na le ro pui puan chuan tur Labu an lo siam to chemical zela chuan mason zelin voinia la zaruk som nga lai om na chut som le pakuana kan lo pe fel ta a lalpa hetiang ang Labu kan nei theina turatana imi te na in puan na nangma o hria a la siam tu zong zong te tin chu vong tha a tin voina Labu a siam ani theina turatana abuai pui tu zong i man ruwa te wangin voin haina tharin nena lom thu kan seye olalpa kan Pathian khungai takin he Labu hi nangma in puan na le in hriat tirna dong tu ten an phua chuale an siam ani ang taka iro puina king tu puang chuak tu loni zel sela kandwa e kan ram chung mai nilo mun tina he Labu mang tua piang ten
io athara kan hriat na te lalpai ro pui na kan mu chua le na sa zo ka zau zo kan puan chua zel na man ruan iturin voina hian ikuta kan hla na ti bor bang thei tu le ti che thei tu la ka ta nangin min ven sakin min hum sakla iro pui nan chau min man sakang che voina hian lalpa ken pathian abuat sai tu te chu tu te poin an la chu kal mek zelani chung zong te po chu tluang taka tho ania engkim pe felani zel theina tur poin kan trung trai he labu hi iro pui nan chau imoi nan chau iramalo zau zel na turatan chau min man sakin mal min som sakang che kanal pa du taki su Krista mingin kan di le che amen. Tuna chuan Mizoram Synod Choir te Pathian fakna hla saturin lo somang u Mizoram Synod Choir te Pathian fakna hlaro pui tak mai in ron sak the wangin kan lo me
hei veina in khom zat hi mi zasari somruk le pariat zasari somruk le pariat kan ni thukam ni khat lek lai atangin han nei ve tai la hei kan Christian labuthar han buat sai na ko nga hian pathian khongai na ami mal tak poin ka chang le in ka in ria atira kan han buai pui chho lai khanin worship department ka chan lai te lo ni boka chutiang chuan he labuwa hla tel to lo tur te kan lak chhuah tur te le kan da bel tur ngai tua lai te tin rot na chi sang tam tak aron lut tam hle a chung vel te han ngai tua thutluk na siam tur chuan ngai tua na sen po ngai tam khop maya chung buai pui tu te zinga te chuan kan til ve a alom om hle in kan ria a tin na chung thu te en dika chut lam te po buai pui lo hun khanin Synod Literature and Publication Board lam katsan alo ni le a tiang chuan chung lam pa po chu buai pui tu te tho dan te kan lo hriat pui ve deuh zela tin tuna azor chhuah te aprin bel le zel tur chung changa te tiang chuan in press com lam te po katsanan ni ve le zela he hlabu alo pian chhuah na kalkong le sem darani thlenga tianga hianin na hriat pui tu te zinga kan til ve hilom kati khop maya tin hei kan hlabu neina na hianin rotna kan honga rotna aron lu tam ma then phei chu abu inspiralin hlatin deuh tho mai a hian rotna te ron lu ta ma se pakhat ma hi ti mai kan nei lova rotna om chuanin uluk takin kan zir chianga chung zir chian na na thok tur chuan voini a po hian ami malming po ni sela han lam chua han din tir te po hi tha in kan ria kan Synod worship lama kan senior instructor hun rei takalo ni to pension nuwa Synodin contractin kan han ruai non le chu tiang na thok tur chuan pulal ro moya loading sela atha ange alom ome ani hianin mi te rot na le zir chian ngai zong an na hau takahi lo lu chil ngara chutiang chuanin voina kan hlabut hlan tur po hi aron chuak chho theya committee chuanin ato pathutluk na kan han siam ani maya na hau tak zong lo thok thin tu khani ya voina hian han lam chua te po atha in kan ria ani tin hlabu hi zo na om nuala eng tika nge man tran hunin relem ti hi zo na a oma man tran hun rel thana om lova amaro chu hetia pathian hne na hlan ani to hi chuanin pathian biakin khoma hian man zui thei mai tura kan ngaya tun ma a Christian labuthar lo chua po khanin enge ma hun chung chu kan han man po hianin labu thar a number le labu hluia a number te soi kopin tiang chuanin pathian biakin khom na hmuna kan mang ngal mai thina chu ko ran mi pui te po hian atira chuan kan nei vek ngal don lowa copy po hi kan la in dai lo de dona chu wang chuanin khatiang khanin ko ran pathian biakin khoma chuan man ngal thei mai tur anianga amaro chu man dana chuan kan hlabu hlui po kan la nol chuang lova apati khan enge mo chen chu kan la man kop po anga yanga tiang chuan Christian labuthara number le a hluia number te soi kopin chu tiang chuanin pathian biak in khom na a po hian a man thei don ani ti laya kha kan soi lang du ani tuna chuan kan hun top lam kan lo hnai don to anga kan za pathian kan fakho nan Christian labu number zanga somnga le pathum na
he la hi olalpa imal som na hlu kan engkim chunga lang I thu lo chuan kan nun na hlu kan nei zong nen aralang he la hi pathian fakle choi moinan khuang ni in kan sa anga kan sak zo hian kan in khom mal som na pathi min trin turin Reverend Dr. C. Lalhung Liana Executive Secretary Aizol Area Baptist Church of Mizoram kan som zui ngalani kan zadigin pathian choi mo na ni lo sa Athisena kan sual telaka mintlan suaka apalama puit hiama le khuale to min siam tu kalali suwa Krista chau chufak le choi moi nom sela tuna hian kan pa pathian min mangai na le that na te kalali suwa Krista min khongai na le tharau thiang lem zir ti na thamuan na kai hruai na dom tak chu inzan he na tu na le chatuan thlengin lo zel ro se Amen.